Evo jedan recept protiv čaravnjina. Pa to je probao jedan naš stari drvenčar, ovdje je trgao na koljenu, pa počeo ovdje dlake raditi. Da. U jednu šolicu s kakve uzmijete blago pepela, znate šta je pepeo? Pepeo. Pa da, pepeo. Ili ti ga luk. Ili luk, jesno. Da. I do ovdje se meti malo soka od limuna, ali svežeg limuna, znate. Da pače. I onda tu mažete blago to 3 puta dnevno i nakon tjedan dana vidit ćete rezultate. A recimo, ta 3 puta dnevno, je li to sam mažu Srbi po 3 puta ili... Ne, Srbi 3 puta. Srbi 3 puta mažu, a ovi ostali, ove manjine nacionalne... Oni 4 više puta. I ovi... Da. Ova druga hrišćanstva. Da. A šta ako mi namažimo gujicu s tim receptom? Onda bude rundava. Ali već je, kod dotičnog je već rundava. A već je rundava? Da. Već je. Dobro, ovo je bio recept za kosu. Za kosu, normalno. Za kosu. Ja vidim ti smazu obrve, jebote, da pogledam obrve. Ovo su sad ošišane. Ošišane obrve. Sad i u vas su kao 2 pečenka, nisu na odmetnik od vas. Mene šiške jebu, vidiš, malo mi se tu proredila kosa, ali mi je urasla mi je u... A vidimo, već ste mazali, počelo je nicat. Evo. Ali mi ide, sada mi urasla tu, šiške su mi urasle tu, pa mi izlaze ovo na nos. A na nos? Joj, pogledajte kolike su dlake, daj molim ti, izvustajte. Joj, kolike su dlake. Imaju ušima. I ušima. A to kad se slijeva limun, onda ulazi u uši i morate strogo paziti da vam ne uđe ta tekućina u uši. Samo pepeo ne vredi ako ugalj koristite. Od mekog drveta, jošike, lipe, vrbe, od toga sad pepeo, jer je on bijel, znate. Da. A tamna kosa raste od bijelog pepela. Dobro, mnogo hvala. Da ne biste postali plizavac, jer tako, čičkavi.